tempo mah nanti aja lewat ya. Ayo. Beli minum botolan seliahan, beli sing nakal sing main perempuan. Oh no no no, agama lokal hasil ngecuk-cuk jatimbal, sing korup cara oknum pejabat negeri Utara lingali solusi bangado makan jani lambe mani banting tulang lima usaha lalu jawab lijak adilan keluarga. Dan pasangan ajarian family punya izin beli punya. Nah di pasangan ajarian family punya izin beli punya. Oh itu akan apa mas nambah tuh? Izin balik